isezerano ryanjyewe nawe we hahirwa ukwihanganira ibimugerageza uko niyamara kurama azaba igitsibo cy'ubugingo ukwihanganira ibimugerageza uko niyamara kurama azaba igitsibo cy'ubugingo Here we go. Abantu benshi b'ikigite ntibagomba gukorwako, ntibagomba kugeragezwa. Abantu benshi b'ikigite bari bagira ko bategerezwa guca mu bigeragezo. Abantu benshi b'ikigite ntibagomba gukorwako, ntibagomba kugeragezwa. Abantu benshi b'ikigite bari bagira ko bategerezwa guca mu bigeragezo. Turi mu isi nshuti, niwe mbere turi mu isi nshuti. Come on. reka muribuka intego yaciyemo reka muratahura intego yari yaciyemo reka muribuka intego Mose yaciyemo reka muratahura intego Yobu yaciyemo Nibagiye Yesu, yemwe nshuti zanje, yaciye mu bigeragezo byinshi cyane. Nibagiye Yesu, yemwe birababaje, yaciye mu bigeragezo byinshi cyane. nawe urihe mwana w'umuntu udashaka guca mu bigeragezo urashaka igitsibo cy'ubusa ibabere urihe kuko turi ku isi nawe urihe mwana w'umuntu udashaka guca mu bigeragezo urashaka igitsibo cy'ubusa ibabere urihe kuko turi ku isi Hahirwa, hahirwa uwihanganira kuko niyamara kurama. azaba igitsibo Hahirwa, uwihanganira ibigerageza kuko niyamara kurama. Pawulo niwe yavuze ati nezerwa n'amarusho yanyu kuko amarusho atera ukwihangana, kwihangana nako gutera kudatsindwa n'ibitugerageza, kudatsindwa n'ibitugerageza nako gutera ukwizigira imitaraba. Haleluya.
yeah.